जोजोलोपा जी सुनिल शाक्य ठुसी चाहिँ जी नेपाल भ्रमण चाहिँ खास चाहिँ नेपाल भाषामा समय चाहिँ छ जुन मे चाहिँ वरिष्ठ प्राध्यापक सुवर्ण शाक्य जुन चुयादेऊ ख तो 66 वर्ष न्यौ चौ ख तो मे या त चाहिँ छौ चाहिँ भिजुअल रूपमा व अडियो रूपमा रिकर्डिङ या लागि ठुसी भयो ख तो मे या त चाहिँ जिम्मे खारेन शाक्य व हालेत्यौ ख सा उके म्युजिक भिडियो गए मित्यौ ख इबे चाहिँ नेपाल भाषा मसो साटकन तो नेवा मे हाला सुनो छु चाहिँ छु नेवा त्यो लागि अथवा नेपाल भाषा चाहिँ छु चाहिँ इमे इन्ट्रेस्ट डेमा त्यो हिसाबनु तो या त जिठुक सी चाहिँ नेपाल भयो ख थकया फो थकया लोफिना सिम्पल लोफिना फिना fashion of fa fi लोफिना अरे ठुसी चाहिँ मेरो चाहिँ छुर्गा ढाबले छिरा चाहिँ नि यही चाहिँ नि यही चाहिँ नि 700 टन चाहिँ नि जुन फोर वइ ख वो फोर रे छिसँग चाहिँ न्यूनीकरण या माउडो वो न्यूनीकरण या लागि चाहिँ नि जुन चाहिँ नि तो सेवा ममहरुगा खोलेन उठो वे सेवा मम अन्तर्गत र सेवा अभियान अन्तर्गत छिसँग जुन रिसाइकल क्लबहरुगा चाहिँ छौ देख्थन उठो थोय सेवा रिसाइकल क्लबहरुगा चाहिँ भिडियो रूपमा ओखन 13 तारिख कुनो जो काठमाडौँ महानगरपालिका या जुन प्रशासकीय अधिकृत पसन्द अधिकारी जो वया वयकन चाहिँ उद्घाटन यहाँ दिल उके चाहिँ नि फोन न प्लास्टिक बोतल चाहिँ नि रिसाइकल चुपटी सामान खसा जो किचन वोपटी फोर चाहिँ छु किचन दुने छिटाया चाहिँ मल देखियो म कि उइटा चाहिँ किचन दुने रिसाइकल या उपति या फूड यो चीज लगे 6460 अभियान अन्तर्गत सेवा रिसाइकल क्लब खोले लागि न ठुसी थन भयो ख अहिले चाहिँ मेरो छोरछुर्गा ढाबले छिरा चाहिँ नि त्यसकै रोजगारी चाहिँ नि समस्या जजाउँदो अहिले विभिन्न चाहिँ नि व्यापारी अञ्चलमी झि गुल्न चाहिँ गार्मेन्ट कम्पनी टका इमी पटापट चाहिँ कोरोना लिपा चाहिँ इमी इमोपति औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ जीर्ण अवस्था जजाउँदो उगेत छु सपोर्ट जिमा घाट हासा छौ चाहिँ रोजगार सिजन जिमा हिसाबमा चाहिँ नि जिन चाहिँ छ म रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जो अनुसारमा चाहिँ नि छौ एप्रोन देखेर गयो ख जुन एप्रोन चाहिँ छौ उद्देश्य जना भयो ख कम से कम चाहिँ वर्ष चाहिँ 10,000 पिस चाहिँ प्रडक्ट जी याना उइटा चाहिँ जापान एक्सपोर्ट या फैमा हिसाबमा चाहिँ ठुसी भयो ख अहिले गन्तक चाहिँ नि स्याम्पल न तयार जी गोडो अहिले ठुके चाहिँ नि सफल या लागि सफल चाहिँ जापानी चोपी पास्पी अथवा मिठाई विश्व चोपी पास्पी अथवा नेपाली चोपी पास्पी न चिजमा दिएको जुन सेवा एप्रोन दिएको व एप्रोन न्याना अहिले कर्पिन्ट यहाँका जिल्लाका ढाँचा छुनो चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि वर्ष यदि 10,000 वटा चाहिँ एप्रोन एक्सपोर्ट यापट टेकपट राचा सुनमा सयौंजना कर्मचारी त्यहाँ ज्यादै अरे त्यहाँ जीर्ण अवस्था जचौँ कम्पनी अथवा गार्मेन्ट कम्पनी त्यहाँ इमुक्त रोजगारी अवसर दै त्यो जिताएका छन् अहिले मेगु छौ तस्कै तरौँ इम्पोर्टेन्ट खन्सुर्गा ढाबले जिसँग चाहिँ छ्यास अभियान चलेन होगा ढाबले सेवा अभियान दियो मिनिङ चाहिँ नि छुर्गा ढाबले सेवा रियो सुना यावले ढगा ढाबले सेवा रियो चिज चाहिँ नि जु सोच अनुसार चाहिँ नि ढेवा डुपिसँग ढेवा मरुपिसँग या अभियान चाहिँ सेवा अभियान मक्की जुन मनिया मन्डु जुन मनिया ठ मन्ड ढगा ढासा वो मन्डु मनु पाखे सु दिन दुखी गरिब अहिले अशक्त अहिले सुइतौँ समस्या जचाउँ ठासा अब समस्या जचाउँ छिसमा चाहिँ सेवा यामा तो सेवा भावना जागृत याव लागि न छिसो तो सेवा मम खोलेन उख तो सेवा मम रह्यो चाहिँ छुर्गा ढाबले अवेरनेस हेउ ख छिसमा ढेबादेर हुँका अथवा ढेबामरुहरुका चाहिँ छिसो सेवा यो भावना देखियो मक्की ढेबा दु मरु नाप मक्की छिउ मन या त सेवा यो भावना जागृत याव लागि न छिसो तो सेवा मम खोलेन उखसा ले साथसाथै झी पास्पी र मेपी जापानी चोपी नेपाली चोपी मेपी सकलसित चाहिँ नि छिसँग थियौँपट्टि यानके माथ्यो भावना अन्तर्गत न ठुसी न छिसँग थो दिन दुखी असहाय पिन्था बना सेवा मम छिसँग चाहिँ नि अनु चाहिँ नखङ्ग्यो प्लान न जी ठुसी भएको ख ठुसी छिसँग सेवा रिसाइकल क्लब या त व्यापक याव लागि छिसँग चाहिँ थो क्लब जुन चाहिँ सेवा रिसाइकल क्लब गठन यानौडु थो रिसाइकल क्लब
अथवा छिटा ठन यही देशे जुन चाहिँ ठो फोर विकराल अवस्था दो ठुलो न्यूनीकरण याव लागि चिसो सुसु या फैले रिउ चीज अन्तर्गत सेवा साइकल क्लब चिसो गठन लोख उके सकल छि जुन वातावरण इंट्रेस्ट हुपी ताते छु ये दे या तो सफाया चिसो ये दे तो बाला हरा भरा या त्यो यदि छिक पनि मन दुसा तो सेवा साइकल क्लब ए दुजो जुया दिसो ले दुजो जुया चिसो सुसु या फैले गठेना चिसो चाहिँ ठो फोर न्यूनीकरण या फैले त्यो चिसो चाहिँ जुन तो अभियान यन्त्र तो उके चाहिँ छिकबिन सहभागी जुयादि छ सिम्पल रूपमा ट्याब खसा चिसमा चाहिँ गठेना फोर त चुन्डगा ट्याबले छो सिम्पल सारा न खसुगा ट्याबले चिसमा चाहिँ सेवा मोमो खोलेन ब्लेन जुन चाहिँ टेक आउट चाहिँ याबले ठयु ब्याग जुनायमा ठयु दुसा गुल्न चाहिँ ठो फोर घेजा बरे चुन्डगा ट्याबले छिरा तो पिसा टेक आउट ने चलन देउ हंगल तो टेक अवे नेबले गेजिका ट्याबले उके प्लास्टिक फो आर्मी होइल अले तो प्लास्टिक चम्चा तो जुन चाहिँ चिसमा टेक आउट नेबले अन चाहिँ फोर सिजन जोडो उगे चाहिँ चिसमा चाहिँ फोर सुनार सिजन जुन हामीले चिसमा यदि चाहिँ टेक आउट चाहिँ अयोपरि मेटेरियल चाहिँ युज टगाटा छ उके छु काठमाडौँ सहर फोर जाजौँदो उगे चाहिँ नि काठमाडौँ सहर फोर मयाहरु खस चाहिँ नि छि ठए सक्रिय जुया ठमिसाए ठलो जनावना रियुज यो सामान त च्याटुन बेले चाहिँ भोयो ठले प्लास्टिक ठले मक्की ग्लास अथवा स्टिल चाटुन लगाटा आसा रियुज ओके चिसो सुना सामान युज आबले चाहे छोला युज चाहे चाहिँ तो यो कप युज चाहे चम्चा युज न्याउ युज आसा न चिसो चाहिँ नि रियुज यो सामान युज न भनेर गाटा आसा सुनो छु चाहिँ नि फोर या त न्यूनीकरण याफै ओके छिउठो सेवा रिसाइकल क्लब या त व्यापक या लागि सकले यही देशे चौपी सकले चिदाजकी तथा गेपी चाहिँ नि दुज जुया दि त इना बेन चना सुबा